Oh Marawa Da Silva go Mbutuma mist wena a o tlo nka khapo ya league e tshware tjena ke a hana ba go mansibisi Kaofela morena hore tusere mapagane a re rapeleng kaofela 3 points is very important e ra unyaka oh kutlwile Jwara o nkile 7 days studio a rapela o batla Chiefs e lose e senka rona Chiefs amakhosi aphele mana emagameni amathathu likamoya likamayo uNkulunkulu Jehova oyingcwele masicela u3 point kumakhosi sicela uNkulunkulu wami kuzwe wena uzwe imithandazo wethu u3 point wethu siyawufuna kumakhosini siyacela kule derby kube wena Jehova oyingcwele uzohamba phambili usiphe u3 point wethu siyacela u3 point asifisa ukuthi amakhosi asiphazamise kulo 3 point ngoba lebhethwe isikhathele iSundowns uzamane kubizwana ngokuthi sokune Premier League Sundowns yasePitori sokuyina kuyarina uNkulunkulu wami siyacela Jehova oyingcwele amakhosi aswele siyacela kuze utela Kosi ngikupela 3 point ngana ngikupela 3 point ngikawufana ba ino yinye batlawo ke dabi nthwena ke tlo shapa ke nana kwa thapelo ya hauntate go go bya go lona jwa ngikupa 3 point ngikawufana 3 points yeah mphe mofukeng awa iPhone never ever akolo 3 points ayi so to the ground uthini hayi bona ya le shapa ka Sunday akuthola no thank you no o kopa ntate modimo ga mo fe 3 points gona ka dabi batho ba tswa ke shapa 3 not ba tswa ke shapa 3 not e ba ntse ke tse vela ba uska batho ba pala uska batho ba pala hey ke matloko jo nna da Silver way okay tsamaya ntate o utlwile o gapetse ke kopa o time thapelo ya hae ke kopa o ska ba mo fa anything hle Jehova ga e batla 3 points ena Pirates ba petse ka gona na go etelele modimo re a leboa bane re tlo e wotla Pirates Jwara thapelo ya hao ha ya rabelwa ka lebitso la Jesu amen